Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kena school jangasi John Bosco School lausotun hene kasing ya kalai photorik na lur aja arpuar kila pelong kajing ya padba hasurak barat di plakat pen perta bakin yele persya e kajing pang TV pad ban rading kong ya kene kajing pang ya kene ke program la pelong da National Tuberculosis Elimination Program ka bakila pelong ya kene ke program ha kabaya David kajing pang TV kabalakta mentare ki pau ki century namar kene kajing pang kadi kabladan lupa na tu hendai pad kelapen ya pru de ki million ngut ki prio ke sarkar kelasem berkelapan ya yesibun ki program hakaban rat ingkong ya kini kejimpang ong kokong Emika Renja. Stop TV stigma. I will dedicate myself towards a TV. Awareness nama kami kejimpang TV kepada kita ini dekat pau century sebentar. Malah orang kelak nak ada kipar hendain Thai kelak don kene jimpang mau buat kelak penyap tu daki million kibrio kan di luar kata kadau ni lah ka sarkar kelak syamba ki habya ki kum ka program kin habya kum ka program man yo penduduk thong sebenarnya kan ni ka jimpang kan ni ka program ni ki khat ka National Tuberculosis Elimination Program, in short NTEP. Ka beladen ke program tong mensyarakat nak kami ke kerteng ke National Tuberculosis Control Program tadi 1962 and mentah pada kala hapo kat kendai sebab kendai punyo kat ikut naik ke RNTCP buat mentah adu arpo pada ni nak penkalaya ke National Tuberculosis Elimination Program buat mentah ke sarkar joni hapo kajing penyat Prime Minister Joni Sri Narendra Modi ila kuat penduduk thong nak kene hau apa usnam arpo akusan dan malam ni ayat orang kata kerteng elimination kan ila kani kanani ni kuat create awareness ka kajing pentip ekibreu markat kumjing lang mentah ngipet ka kani kajing pentip ekibreu kajing tip jung kibreu kani kajing pang TV kadang hamduna nak hendak kalong lu pada kajing pang ka barang kraiba apa kijat guna jongi kalau kan duty jongi pangin pentip ekibreu kani kajing pang kenang ba marsin lap kinu kisah dan simptom mo hata kamet jongki kajing don kanu kasai dan simptom kum kajing shipment ne kum ka ring swai kamet ne ki kajing kya kala duna ne ki shoes abet men kinu kisah dan simptom ki beri kila aktif kan kani kala ande kajing pang TV kila panuan kloy du panuat jingarap kenang ba ki ngin ngila pan abu ki dang kloy haka treatment pat kinjam pam kloy kan di ladang ngila men bo kloy ya kiru kamut ya kani ka jimpang kanum bethan chwe nomor marsin di dawai lapo alai tayo kini kinyang bon ba ki banyap no ba we ayap kinyang te kim bet chwe kan te ni pa create awareness kalau ka ban kam hai ba ni create awareness ya bara Ukraine tele ka awareness ka ba ka we ki ba mungkin keren no prevention is better than cure ano kanaro kajinga da ka jenta kamno ngi da ka system kajinga da system ka dai kajing tip kajing kene kajing system abangi tip kajing system kamno bonangi tip kamno ka spread ma kamno ka kane ka transfer ka we ka covid ngai ma te langma kane ka awareness ngila kan tip ki berupa kane kajing system kam dai ba iro ya shong lang ya bam lang da shong da kami da shong ka spread hiwi na kadai tang kajing jempo lane ya shong lang bapang habun kenta Yosong kamera ki baret bomdan ka yang ventilation system mo malali air bha te kinik jing pakung kita ndai ba dabam ka ju ka peliang nane da shong ka ju ka jing ka shong nane deki janpong kamdai kamta mo bershai kun kata awareness ipa mentip ipa ba lama ka jing tip jika jing system ngila banyada but mentaru ai kuat bang ajing tip ba ya kane ka jing system la dan ka jing ada udah dawai mo yang doktor mene itu asene set mo apiap di itu dawai bandan kidon ba banyada itu system mo badan ke infection ndai ya bomdan infection ngena gindan kita dawai dari badan ke infection
kadang kajing per ka infection ka disease mah infection na mat ba dan kena jimpa ka mat ba undan kajing pelong jimpang kan mah nei apa dan ki wei bat hamba unai kan jimpang usna jimpang pelong ki ong pelong jing stam kan maybe jing stam te ya ta ki ong ka disease mah TB disease te kat pa ngio kan TB infection baro hi ai dawai te ki baro ki bayo ya baro ki bayo sistem TB ki bahiyang suan haying iwe dan pang TB ya ki bahiyang baro ngap ai dawai jing TB banyada nak ban menyo TB disease kan mo complication takada ong ban iyo ni ai awareness kan awareness is prevention is better than cure kan kalau mentah adu kan lala ban kuat je kena jimpang TB iki kini jimpang TB kan kalau ka bagila ban penjam mo it is treatable it is curable di kini ki patient ki ban di kenai ki dawai ki badi pura ki badi ka jing climb ka babiang ka right dose mengiong right duration kata hapo hendri benai hap pendek ka kos baro hendri benai and kita ka jingkot ka jingkha ka bala kalau ka bati kena kinjam bai dia baru ke dari India kani habaro ka dari India habaro ka dari India nama ba ka jingpang TV te kalau bro seperti bat ka kamjur habo ka dari India jami kani ka program kami ke national elimination program mo kani ka mat ba ki dawai ru baro ke India kijuk ki dawai mo ndai tang private ta ki dawai sarkar ka dawai ya baro ki dawai ki kijuk ki dawai bat ka sarkar ka ai free of cost ki baro ki dawai dan kambat bat ki test ru kato ki test bagi free ru mo ta ka daw sakali lang ko bat sarkar menta ai aku ban sim ka yuba ka sarkar kala pha ka ai ka te angka pemi ko program ko angka tibi mo parat abian keba mangi nane mano badlan kalat panyarap yakine ki nopang tibi mar ngitet ane kine pang tibi kibon hi kide ne padok mo te nakaliang sarkar la pemi yakine program ba mano badan kemensiam kaba ngulem yak bapang tibi kilaban ai jingarap dakba ngiap register yala jongha ka app bertang kan dikshe lada mano kemudian kabensim ki bala badan kam badan mensim ba ailang sengulem ya kini ki yu tang ba mendei in mendei dak bisa in kind ki jingbam dik jing ban yarap ba kinyo ka jingbam katuk kat ne tang kat bakila kat kum ka program hi kadan hi ka state ngi apre katuk kat ne ki program ki jingsong la mano badad kadan basnu ka jing sengulem kilaban approach ki staff jungi ki STS ki jongka ki staff jungi TB lane kino ki si sinet PSC ban ki kontak ya kino ki staff jungi bakin yo ban island lagi ban dan sumun ban island